nongeye kubahereza ikaze kuri YouTube channel mbabwira ngo niba muri abanyarwanda aho muri hose musengere abaturage batuye i Rusizi kuko ibiri kubera hafi n'umupaka w'i Rusizi kubera amasansu i Kongo bari kurasa mubasengere rwose kuko ibintu byakomeje gukomera nk'abantu by'umwihariko duherereye i Rusizi by'umwihariko ubwo abanyeshuri bari gutaha bava ku ishuri amasansu yavuze ari menshi ku buryo abenshi batangiye kuvuga ngo turagera mu rugo gute. Abatuye ku Rusizi rwa kabiri batangiye kwibaza ukuntu bari bugere mu rugo kubera amasansu by'umwihariko ari kuva hano Bukavu arasirwa hafi n'umupaka wo ku rwa kabiri mu gihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo mwari muzi ko M23 yari ifitanye ibiganiro ndetse n'igihugu cya Kongo ku itariki 18 z'uku kwezi turimo kwa gatatu. Rero M23 Kongo yari yabateza agatego izi ko umunsi M23 izaba yagiye mu biganiro abayobozi babo bose bakomeye bazashyuha bakajyayo, ariko siko byagenze. Bari bazi ko rero bazahita banyura muri humye bakataka bagahita bisubiza Bukavu, ikindi kandi bagahita batakiramo n'igihugu cy'u Rwanda. Kuri uyu mwanya rero n'iyi saha M23 ihanganye na FDLR wazayeno ndetse n'ingabo z'u Burundi bimeze nabi. Amasansa ari Rusizi, ngira ngo niyo waba uri umunyamakuru umeze gute na Biraskovia yakoraga ajya ahantu ajya gutara amakuru ngo ahantu bari kurasa ntabwo yahahinguka kuko amasansa hari ateye ubwoba. Abanyarwanda bose bakwiye imishwaro by'umwihariko kubera amasansa ari kuvugiro, ndetse n'abagiye bava i Kongo bari kuvuga ngo ku Gikongo uyu mwanya cyangwa se uyu munsi abantu bose bagiye Kongo mukabona batashye ari bazima ni amahirwe kuko i Kongo ibiri kuberayo ni agahomamunwa. Ndetse Kiseketi yararahiye avuga ko Bukavu agomba kuyisubiza uko byagenda kose. Ese ubundi niye mpamvu Kiseketi avuga ko agomba kwisubiza Bukavu mbere y'ibindi byose? Impamvu nuko Bukavu yegeranye n'ibirombe by'umwihariko unyuze Bukavu karenga mu ishyamba riri inyuma ya Bukavu uhita ugera ku kirombe by'umwihariko cyakontororwaga n'igihugu cy'Ubushinwa, kikaba ari nacyo kirombe mu gihugu cya Kongo gicukurwamo zahabu nyinshi by'umwihariko ndetse na cobalt. Ariko ibi ngibi sibyo ahanini cyane biri kubitera kuko Kongo nyine yamaramaje avuga ko igomba kwisubiza Bukavu ndetse ikisubiza ndetse na Goma, ku buryo ngo M23 bagomba kuyikubita ikongera igasubira inyuma. Nubwo buryo rero M23 agace yari imaze iminsi iri gukontorora izi ko kameze neza bwakeye none mu gitondo ubwo abanyeshuri bari ku ishuri mu kandi kanya saa 9 gutyo saa 10 bakumva amasansu agomeje kuvuga ku buryo abantu benshi bari Rusizi ku mipaka bari kuvuga ngo dushobora guhunga kuko isaha ni isaha, kuko byabaye mu mwaka 2024 abakongomani bakarasana amasansu agaturuka i Kongo akazageza hano ku itara hafi n'umupaka wa kabiri ku Rusizi akica abantu. Abanyarwanda benshi harimo abanyarwanda bagera muri 2 bahakomerekeye, abandi 4 bakahapfira, ku buryo n'uyu mwanya abantu benshi bafite ubwo bavuga ngo tugomba kugira uburyo twigendera tukava hafi n'umupaka kuko ubushize byagenze natwe dushobora kuza kwisanga turi mu kangaratete. Ni nyuma yuko ahagana Inyarushishi hafi n'Inyarushishi leta y'u Rwanda yari yamaze kubaka inkambi ivuga ko abanyarwanda bazashaka guhunga by'umwihariko abatuye Rusizi begeranye n'umupaka wa Kongo bashaka guhunga bazabatwara bose bakabajyana Inyarushishi kugira ngo hatazagira ibintu bibi bibabaho. Ni nyuma yuko ubundi nk'uko nabibabwiye ikigaragaza ko mu gihugu cy'u Rwanda hashobora kuba intambara iri gututumba ndetse na Kongo. Mwabonye ko ejo bundi Rwanda Special Force yo mu Rwanda Perezida Paul Kagame yahinduriye umuyobozi bashyiraho umuyobozi bazi neza ko ashoboye, ikindi kandi ari umuyobozi ufite amahane ku buryo isaha n'isaha ashobora gutanga umwanzuro nyine afata ibyemezo bikakaye mu gihe Kongo yaba igerageje kwataka igihugu cy'u Rwanda. Ibyo ngibyo rero akaba ari bimwe mu bigaragaza ko intambara igihugu cy'u Rwanda na Kongo ishobora kuba igiye kuba, kuko niba igihugu cyatangiye gufata abayobozi kikabahindura kigakuraho abari boroheje kikabahereza izindi nshingano mu gihugu, cyarenze kigafata ba bayobozi bazi ko barwanya urugamba by'umwihariko mu rwo kubohoza igihugu cy'u Rwanda 94 bafite amahane bafata intego ndetse bakishyira mu bibazo kugira ngo accomplishment zabo zibashe kuba zakuzuzwa.
cyangwa se babashe gushyira mu bikorwa ibyo bapanze. Urumva ko rero ari ikibazo gikomeye cyane ndetse gishobora kuba kigiye gutuma abaturage bamwe na bamwe cyangwa se abaturage bo mu gihugu cy'u Rwanda benshi bisanga mu bibazo. By'umwihariko mu kindi kiganiro tugiye kubakorera kiragaruka ku buhanuzi bune bwahanuriwe igihugu cy'u Rwanda, bubiri muri bwo bukaba bwaramaze gusohora, aho by'umwihariko nk'uko bari kubitangaza igihugu cy'u Rwanda gishobora kuba kigiye kwisanga mu nzara. Ndetse ubwo buhanuzi turaje tubugarukeho nabwo tubabwire ngo Solange ibyo yavuze ni ibingibi byasohoye, n'ibyo yavuze bibiri bisigaje gusohora nabyo biri hafi kuza mu byitegure, kuko bimaze kugaragara ko nta kintu ajya avuga ngo gitinde cyangwa se ntikibe. Reka ngushimire ko abanye muri kino kiganiro, nkubwira ngo ngirwa abanye neza gusomana, ngusaba ko subscribe kuri YouTube channel Masamusa TV kugira ngo tujye tubana n'ibindi biganiro byinshi bigiye